Cándido, que dime que quería saber o horario que están facendo canta xente no mes de setembro na empresa que está levando o traballo de limpeza de cunetas e camiños. Que horario e canta xente está traballando ahora mismo no mes de setembro? O mismo que estaba facendo hasta ahora, 10 horas, de 8 da mañá a 1 e 2:30 a 7:30. Con 10 horas. E canta xente están traballando? Pois agora nestes momentos hai 2, 4, 4 ou 5. Andan 4 ou 5. A las 10 horas. Cambian de esas 5, fan 5 que fan 5 horas, 6 horas, o me están dicindo que estes operarios fan 10 horas todos os días. Esta xente non ten que cumplir co estatuto dos traballadores? Cumplir? Co estatuto dos traballadores? 40 horas semanais, a mí se multiplico 10 por 5 me dan 50. É problema da empresa, non é problema nosa. É problema da empresa? Un contrato por 8 horas e está traballando 10 horas. Cándido, acabamos o debate. Mais preguntas? Sí, a ver, nos pregos recolle que ten que haber mínimo 6 persoas traballando. Ahora mismo hai 4. Desde el principio de mes hai 4. 4, isto pues, influye directamente no servizo. Cal é a pregunta, Roberto? Que non se está cumplindo os pregos. Que non se están cumplindo os pregos de condicións. Moi ben, vais con vosotros.